Tamam. Kako se zovete vi? Ja se zovem Novalić Hafiz, rođen sam 5. septembra 1960. godine u selu Lagatore. Od oca Faka, majke Šehide, rođena je Kalač. A šta znate vi za Novaliće? Za poreklo, od kaljen su došli? Kako su živjeli? Vidite, postoje dvije verzije. Jedna verzija koja kruži kod nas je da su Novalići došli iz Dalmacije. A druga verzija postoji da su Novalići postali od pravoslavlja, od Popovića. Popovići iz Nive rijeke. I ti Novalići su se naselili u selo Lagatore. Živjeli su u Lagatore i jedan zaseok zvao se Bunara. Bunara se zvao, gdje su Novalići živjeli. Nalata se s podacima da je živjelo negdje oko 170 muških glava. Jer tada se nije su brojale žene i djeca, nego muške glave, znači preko 12 godina. 1800 i neke godine je izbio jedan seotski rat u Lagatore. Zvano Progoni se to, znači to su zvali Progoni između Novalića, Arambedovića i Skenderovića. Arambedović i Skenderović su bili jedno pleme. Oni su se postavili od Rama i Skendera i onda se podilili. I na tom mjestu je poginulo 80 Arambedovića i Skenderovića, 81 Novalić. Jedan, znači to što je 80, a taj jedan više Novalić, on je krenuo da beži. Znači, jedan je ubio toga, jedan toga, za jedan dan. I tu sad postoji to groblje, znači nije urađeno, nije to, znači ti grobovi nisu obnovljeni iz razloga što se ne zna ko je Novalić, ko je Arambedović. I onda niko nije teo da obnavlja, neće, a to stoji kao zaraslo. A taj jedan što je pretekao Novalić, on je krenuo da biđe ka selu i jedna žena ga ufatila i rekla ja ću te sačuvati. I kad je on ufatio da ga sačuva, ona ga predala Arambedovićima. I oni su ga izveli na trupini, osekli mu glavu sekirom. I on je rekao da Bog da se ogubali svi, što nas izade, što mi izade. I to sad postoji to gubalji, te Arambedoviće sad zovu gubalji zbog tog dijela. I znači Novalića više u Lagatori nije bilo. I svi, jesu li tad jer svi poginuli? Ne, znači, svi muškarci. Sluša, znači ovo ti govorimo o verziji, znači ovoj verziji kako se ponovo Novaliće naselili. A ja ću se poslije vratiti nazad kusu prije, znači kad je bio taj pokol, to ubistvo, onda je nekoliko Novalića otišlo za Bosnu, nekoliko, Sarajevo, ne više u Konjić naseljeno. Otišlo je jedno 10-12 familija za Sandžak, Novi Pazar. Neki su se naselili u Sebečevo, neki u Piskupovce, neki u Golo Brdo. I jedan dio u Pazar. Međuvremeno su, kako se razmnožavali, ovi su mijenjali prezimena. U Novom Pazaru, u Tutinu, u Piskupovcima, nisu oni to mijenjali prezimena što su htjeli. Nego su mijenjali da ne bi došlo do osvete iz Lagatora, od Arambedovića i od ovija Skenderovića, da mi je došlo do osvete, da tražu Novalića u Pazaru, Tutinu, Sebečevo i da osvećuju. Pa su mijenjali prezime. Ujkanović, Sulejmanović, ko još ima još, mogu sjetiti, ko još ima prezime. Znači, jedan dio je to samo Novalića. Znači, taj dio tamo. Novalići koji su otišli za Novi Pazar, za Bosnu, nisu imali prezime. Svi su stali Novalići. Znači, samo koji su otišli za Novi Pazar i Tutin, oni su primili prezime. Kako se naseljavaju Novalići, poslije ponovo Lagatore. Islam. Novalić je ostao, bio je sa majkom u Pešter. Znači, majka mu bila kod njenija. I on je kao malo dijete bio u Pešter. Kad je majka njegova čula da su Novalića svi poginuli, niko nije ostao, drugi su razbežali, ona se preudala. A njega su uznimili njegovi deti bijača.
kad je on napunio 18 godina, islam, on je otišao kod popa u najam. Otišao kod popa u najam i sve do 29. godine je bio u najam kod popa. Znači, od tada su novoljci poslednji rad. Znači, novoljci su svi mnogo veliki radnici. I on je orao, bilo je proljeće, orao je sa volovima i padala kiša. On je skinuo kapot, pokrio jednoga vola, a talagan drugog vola. Kad je pop došao, vidio što to on radi, onda je on rekao, Islame, ti više ne možeš kod mene radiš. I ja ću tebe da isplatim tvoj hak i ti da ideš. I on mu je toliko mu je dao para, meda, ovaca, bune, znači nema što mu nije dao, da je on mogao da kupi logatore, pola logatora mogao da kupi manje koliko je isplatio. I on je došao u logatore i naselio se gdje je bila njegova, a njegov otac se zvao Ramo. Znači, sinov otac se zvao Ramo. I on se naselio gdje je bila kuća Ramova. A to je sad kuća Meha Noholića. Znači, i tu se naselio u tu staru kuću. Grabali se ljudi ko da mu da djevojku. Odakle da se ženi. I onda mu je zvao se Izber Krkanić iz Agatora. Dao mu je ćerku. Ona se zvala Hanifa. I on se ženi sa njom. Islam. I on dobije sinove Reka, Neka, Halila i Hazira. Znači, dobije 4 sina i dobije ćerku jednu, zvala se Neima. Da. On je živio 125 godina. Znači, priča se da je Islam živio 125 godina. I ti su 3 sina su mu se oženila iz Radmanaca, od Dičina. Jedan je oženjen iz Kuščice, isto od Dičina, i ćerka mu je udata u Kruščicu, ne znam prezime tačno kako, ja mislim da je Sodar, prva ćerka. A ovi sinovi su živjeli dvojica po 89 godina, a jedan je živio preko 100. A jednog sina, znači, mu je ubio ga je Halila, ubio ga je Jašar Latić. Znači, Halila i njegovog sina Sulja. A zbog čega su se to pobili? Razne verzije postoje, znaš. Neko priča oko imanja, neko priča oko vodenice, znači, tačne verzije se ne zna zbog čega. Ali taj Suljo je sedio je Suljo i njegov otac Halil sedjeli su sobu. Za ognjište se grijali. Tada nije bilo stakle, bilo je papiri su na prozore bili. I on je opljuvančio onaj papir, opljuvančio je sa pljuvačkom da malo vidi i sa jednim metkom je ubio, znači sa puškom, jednim metkom ubio i oca i sina.